A noćno nebo. Uvijek kada idete gledati noćno nebo, zapravo gledate u svemir. Danas ćemo pričati malo o svemiru. Prije početka bih vas zamolio da bacite like, da se pretplatite i da šerate video. Bio bi vam mega zahvalan, a mi krenemo. Znači, što je svemir? Svemir je sve što postoji. Cjelokupni prostor, vrijeme, materija, energija, planeti, zvijezde, galaksije i sve što je izvan njih. A nastao je prije otprilike 13,8 milijardi godina iz ekstremno vruće i guste točke u događaju poznatom kao veliki prasak, te se i danas širi ne samo vidljivim materijom, već i kozmičkom prašinom, kozmičkim zrakama i kozmičkim zračenjem. Dvije teorije o svemiru su da je svemir beskonačan, a druga teorija kaže da svemir nije jedini, nego da ih ima više. Naš sunčev sustav nastao je prije otprilike 4,6 milijardi godina. Formiran je iz golemog rotirajućeg oblaka plina i prašine, poznata kao presunčeva maglica. U procesu opisanom nebularnom teorijom, a planeta Zemlja nastala je prije 4,54 milijarde godina. To je to bilo za ono malo o svemiru, a sad ćemo malo pričati o crnim rupama. Znači, crne rupe su regije u svemiru s toliko snažnim gravitacijskim privlačenjem da im ništa, čak ni svjetlost ne može pobjeći. Nastaju kolapsom masivnih zvijezda pod vlastitom težinom na kraju njihovog životnog ciklusa. Najveća crna rupa koju smo otkrili je Phoenix A, a prva crna rupa koju smo oslikali je Messier 87 ili skraćeno M87. Također, crne rupe su jedine od najtajanstvenijih objekata koje smo otkrili. Postoje teorije da su crne rupe portali kroz svemire ili kroz naš svemir. One rastu kada se sudara jedno s drugom ili kad privlače objekte i onda ih usisavaju, ajmo se tako nazvati. Supermasivne crne rupe nalaze se u centru galaksija. I najveća galaksija je ne znam sad kako se izgovara, ali IC 1101.